Għatfadal biex nirritornaw għan-normalità. Anzi, għadna rridu naħsbu mill-ġdid xi tfisser normalità u aktarx se nidħlu f'fażi li twassalna għal normi ġodda. Kliem it-tabiba Catherine Smallwood, uffiċjal għoli fl-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa, laqda internazzjonali li qed issegwi l-ħidma madwar id-dinja kontra l-pandemija tal-coronavirus. U Smallwood innifisha hija esperta f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza dinjija kif ukoll kienet parti essenzjali mit-tim ta' professjonisti tad-WHO fil-ġlida kontra pandemiji oħrajn fosthom l-Ebola u sitwazzjonijiet ta' emerġenza bħal dawk fis-Sirja. Waqt intervista mal-programm NetLive, Smallwood tenniet messaġġ ta' kawtela fis-sitwazzjoni preżenti. At the moment, we need to be rethinking about what normality means, and we might be entering a phase where we have a new normal. But what we, as WHO, are advising to all countries is to take a very cautious approach and go step by step. Pożizzjoni kontrastanti ma' dik li qed jieħu l-Prim Ministru Malti Roberta Bela, tant li l-ħadd li għadda qal li qed noqorbu lejn in-normalità. Qegħdin noqorbu lejn dak il-mument li nistgħu nerġgħu mmorru għan-normalità. Anke l-awtoritajiet tas-saħħa lokali immexxija mis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci kif ukoll il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern qed itennu l-appell għal kawtela bid-diskors tal-Prim Ministru jikkuntrasta ferm. Obdu r-regolamenti kollha għaliex ma rridx li tħarbtu lis-sajf. Sa dan it-tant fl-istess intervista, Catherine Smallwood qalet li f'dan l-istadju mhux esklus li kull pajjiż jgħaddi anke mit-tieni mewġa tal-pandemija bħalma qed jiġri f'pajjiżi kbar bħaċ-Ċina. This is why we have to be so careful when we're undoing any of the measures that have been put in place. It will very much depend on the measures that are applied both by governments, but also on the actions that we take as individuals. Mistoqsija minn Robert Cremona, l-uffiċjal tad-WHO qalet li f'dan l-istadju għadu mhux possibbli jkun stabbilit żmien meta se jinstab vaċċin kontra l-COVID-19 għalkemm irrikonoxxiet il-ħidma kontinwa li qed issir minn qatt ta' xjentisti u riċerkaturi madwar id-dinja kollha fuq madwar 40 tip ta' vaċċin differenti. Dwar l-użu ta' maskri mediċi, Catherine Smallwood spjegat li l-pożizzjoni tal-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa illi dawn għandhom jintużaw minn ħaddiema fil-qasam tas-saħħa minn dawk li għandhom problemi respiratorji u ma jifilħux kif ukoll minn dawk li jieħdu ħsieb lil pazjenti li ntlaqtu mill-coronavirus. Minnaħa l-oħra, s'issa għadu ma nstabx li dawn jagħmlu differenza lil dawk li jinsabu f'saħħithom u għalhekk l-użu tal-maskri mediċi minn dawn in-nies s'issa għadha mhix tiġi rakkomandata.